Alhamdulillah, tak ada orang ikut pun tak apa. Macam bukanlah nak terlalu nak attention, tetapi I really appreciate who are following me. Thank you Daisy for stay lama. Walai masa je aku balik. Mari, Baba Tanjung, Abang Fadil, ada 2-3 orang yang kamu juga. Sorry, tadi kan duk gelap-gelap je kan. Sebab ada ni, orang call dekat WhatsApp. Siapa entah dia tu. Orang bodoh. Banyak tengah live tadi kan. Duk orang duk call. Siapa entah. Alah, nombor tak kenal. Tak save pun. Duk call. Kita ni sibuk live. So, tadi